možete vidjeti na slajdu, nadam se da vidite, mi prezentujemo, predajemo, prodajemo, prigovaramo, pregovaramo, sve to na neki način javni nastup, vidite li PR, i zato sam ja pripremio za vas jednu grupu reči na PR koji bih volao da zapamtite danas, a koji bi mogli da se dožive kao principi, to jest pravila dobrog javnog nastupa. PR principi. Verujem da vam pada na pamet sigurno neka reč na PR, ima ih mnogo u srpskom jeziku, mnogo više nego što mislite, kad krene čovjek malo da istražuje, onda ih je baš mnogo i po rečniku Matice Srpske, a i po dalje rečnicima stranih reči i izraza. Prva reč za danas, za ovu našu prezentaciju, a tiče se ovoga što smo sad rekli, PR principa dobrog javnog nastupa, jeste naravno njeno veličanstvo priprema. PR priprema. Vidite li? PR priprema. Rekli smo, priprema, molim vas, ne samo sadržaja, malo je, nego i načina. Pripremite vi sadržaj, naravno što više u sadržaju pripremite slikovitih primjera, PR primjeri, vidite li, PR primjeri, primjera, ilustracija, statistika utemeljenih, vi ćete oplemenjivanjem sadržaja zapravo napraviti finu prečicu, PR prečicu dobrom načinu govora. Nadam se da je ovo bilo dovoljno jasno. Drugim rečima, dok osmišljavate sadržaj za neku prezentaciju, setite se što je ona slikovitija, što ima više ilustracija, primjera, slika, priča koje ilustruju primjera iz prakse, to će i način biti bolji, jer vi sebi pripremate teren da tu govorni angažman podignete na jedan viši nivo. I to je ideja. Zato priprema, da vidimo kako priprema, po uzoru na već pomenute starogrčke, starorimske, ali i moderne, savremene autore, kao što su osim Dale'a Carnegiea i Steven Lucas, profesor čuveni, američki, ili možemo pomenuti ovde i naše uvažene stručnjake, profesora doktora Branivoja Đorđevića i profesora Trebješanina, svi oni su se bavili ili dikcijom ili neverbalnom komunikacijom,